Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ibiro ry'imitwe yitwaje intwaro ry'abazarendo rishyukiye n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryirukanye abanyeshuri n'abarimu mu mashuri muri teritwari za Kabari na Warungu muri Kivu Amajyepfo. Ibikorwa byo gusura abanyeshuri n'abarimu mu mashuri byatangiye tariki 9 ukwezi kwa 9. Amajoro akwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza bose bahunga. Abarwanyi b'abazarendo babwira ko kwiga cyangwa se kwigisha kwabo ntacyo bibabwiye. Umwe muri bazarendo umvikanye avuga muri rw'igiswahili ati abanyeshuri dusanga muri kwiga turabica, ndabivuze nta mishyikirano ibaho. Undi murwanyi yavuze ati abanyeshuri bose umuntu wese ajya iwabo kandi ujya ku ishuri arapfa. Twanze amasomo, twebwe bazarendo turayanze. Abana n'abanyeshuri bashaka gupfa bajya ku masomo turabatwikira bibihuza nkano byanyu. Ihuriro rya F7 rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryamaganye guceceka k'umuryango mpuzamahanga, imiryango y'ubutabazi n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihe bazarenda kubaje ibikorwa byambura abaturage uburenganzira bwabo. Umuvugizi w'urugero Lawrence Kayuka ashingiye ku magambo yavuzwe n'abazarendo ati amagambo ashora abantu mu bwicanyi n'ibyaha by'intambara agamije gusenya hazaza h'abana bacu. F7 turamenyesheje umuryango mpuzamahanga n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ko gukomeza guceceka mu gihe ubugizi bwa nabi bukomeza ari icyaha gikomeye kigomba kwamaganwa. Hagati aho leta ya Kongo Kinshasa yamaganye ubwicanyi bwakozwe na ADF yishe abantu 49 muri teritwari ya Rubero, abataramenyekanye umubare bagashimutwa ndetse n'inzu nyinshi zigakongezwa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika, banditse ko mu ikusanyabitekerezo ryakozwe n'ikigo TIFA muri Kenya ryerekanye ko abanyakenya 34% bavuga ko ubutegetsi bwa Perezida William Ruto bwasubije inyuma ubukungu bw'igihugu n'ubwabo. Perezida Ruto yagiye ku butegetsi 2022 asimbuye Uhuru Kenyatta wari umazeho imyaka 10. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko ubushakashatsi bwakozwe mu mezi 2 muri uyu mwaka bwerekana ko abaturage nta cyizere bafitiye guverinoma ya Ruto. Abaturage bavuze ko ubukungu uretse bw'igihugu bugenda kigongogongo n'ubwabo busanzwe bwakubise inda hasi. Itangazamakuru ryavuze ko ubushakashatsi nk'ubu bwakozwe mbere bwari bwagaragaje ko 54% by'abanyakenya badafite ubukungu cyizere ku ngoma ya Perezida Ruto, bivuze ko icyizere gikomeje kuyoyoka dore ko ukiyongereyeho 10% mu kubona ko guverinoma ya Kenya Kwanza yabakenesheje. Uretse aba benshi bagaragaza ko nta cyerekezo cy'ubukungu bwa Kenya rutari perezida, abona ko ibintu bimeze neza bo baravuga ko bigenda bigabanuka nubwo wenda bidakanganye ariko bitameze neza. Guverinoma iri muri Kenya yababaje abaturage mu mategeko azamura umusoro yakoresheje muri iki gihe ndetse byatumye batari bake bajya mu mihanda kwigaragambya babyamagana. Abatavuga rumwe na Perezida Ruto bavuga ko igihugu yakishe hamwe bashaka ko azategeka manda imwe gusa kubera ko ntaho yabagejeje. Abanyakenya bavuga ko kuva igihugu cyabona ubwigenge aribwo bwa mbere kiyobowe na perezida wize cyane dore ko afite doctora ndetse akaba n'umunyapolitike mwiza, ariko bamunenga ko ibashaka kubyurira bakigira nyirandabizi hamwe adashobora kumva ibitekerezo bya bagenzi bafatanije guteka igihugu bigatuma afata imyanzuro idashobotse kuko nubwo ngo yize cyane bidasobanuye ko yize ibintu byose. Nasimukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika, banditse ko Minisiteri y'Ubuzima muri Tanzania yatangaje ko igihugu gikeneye ishoramari rihambaye kikarwanya ibibazo byugarije urubyiruko birujyana mu kwiyahura kuko byagaragaye ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 10 na 29 muri Tanzania abenshi bapfa biyahuye kandi umuntu umwe wiyahuye ngo baragerageje kubikora inshuro 40 byanga. Tanzania yifatanije n'isi kuwa gatatu umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kwiyahura. Ishami ry'urugero ryita ku buzima MS rivuga ko ku isi yose buri mwaka nibura abantu 800 bapfa biyahuye buri segonda. Abategetsi mu nzego z'ubuzima muri Tanzania bagaragaza ko kwiyahura ntawe bitabaho, ariyo mpamvu ntawe kwiyaguse ku muntu wagaragaje ibimenyetso byo kubura icyanga cy'ubuzima kuko mushobora kwirwa museka ku manywa ariko akararira nijoro akaba yafata umwanzuro wo kwiyahura kandi akabigeraho. Ubushakashatsi buherutse gukorerwa mu ntara ya Kimanjaro muri Tanzania bwagaragaje ko nibura 3.3% by'abangavu n'ingimbi bari mu myaka hagati ya 13 na 17 bagerageje kwiyahura kandi abakobwa bakaba bagira ibitekerezo byo kwiyahura cyane kurusha abahungu. Nyina bayazana uko gushaka kwiyahura ngo uterwa n'ubuzima bushaririye kuri bamwe, ibibazo mu miryango no kuba abahabwa akato na bagenzi babo. Nk'ubimara igaragaza ko mu Tanzania 100,000 abantu bari hagati ya 5 n'icumi bafite gahunda yo kwiyahura mu mutwe, ndetse imibare mike yerekana ko kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize kugeza mu kwezi kwa mbere w'umwaka nibura abantu 1,100 biyahuye muri iki gihugu. Ubukene mu miryango ndetse n'ubukungu bwifashe nayo mu gihugu biri mu bitera urubyiruko kwiyahura, ari byo leta yasabye ko hakorwa ishoramari rifatika abantu bakabona ikibabuza ntibagire ibitekerezo bibi. Umugabane wa Afurika uyoboye indi ku isi mu kugira abantu benshi biyahura ndetse n'ababikinisha wenda bikanga ariko bagerageje. Tanzania ivuga ko yugarijwe no kuba nta baganga bahagije igihugu gifite bashobora kwita ku buzima bwo mu mutwe, bikaba intandaro yo kuba umubare munini w'abantu biyahura kuko n'uwagera kwa muganga ashobora kutabona umuganga umuganiriza. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika, banditse ko Collins Itanga umuhungu wa Dr Itanga Odoye komiseri w'amatora mu ishyaka NRM muri ku butegetsi yamaganye icyemezo cy'urukiko rw'ishyaka rwateje agaciro itorwa rye
nk'uko urubyiruko rwo mu ishyaka NRM ku rwego rw'igihugu yavuze ko nta manyanga yabayeho ubwo wenda ngo yabazwa ko byarwa n'umuntu ukomeye muri iri shyaka riri ku butegetsi. Uyu muhungu yavuze ko se umubyara nta ruhare na ruto yagize mu kuba yaratsinze amatora yatejwe agaciro kuko ngo yamutangaje nk'uwatsinze nk'uko yatangaje abandi bahataniye ibindi byiciro. Urukiko ruvuga ko Bwanatanga Collins yishe amabwiriza agenga amatora ndetse ko yakoresheje ububasha bw'uko se umubyara akomeye mu ishyaka bamwe bagomba guhatana bigizayo. Urukiko ruvuga ko Dr Tanga Odoyi yaba yaragize uruhare mu gutuma umuhungu atsinda amatora kandi byagaragaye ko yari afite inyungu mu kuba umuhungu we yayatsinda. Iruvuga ko agomba gusubirwamo. Abandi bakandida batatu bari bahanganye bamaganye ibyavuye mu matora bavuga ko komisiyo ishinzwe amatora iyobowe na se w'uwo muhungu bari bahanganye yagize uruhare mu kubatsindisha. Uyu muhungu yavuze ko gutesha agaciro itorwa rye bishobora gukoma mu nkokora urubyiruko rushaka kwinjira muri politiki ya Uganda kuko banga kwemera ko yatsinze nta ugaragaza amakosa yabaye afite ibimenyetso bifatika uretse kuvuga gusa ko se yari ukuriye komisiyo y'amatora mu ishyaka. Dr Tanga Odoyi, perezida wa komisiyo y'amatora mu ishyaka NRM, yavuze ko yakiriye neza ko urukiko rwateje agaciro itorwa ry'umuhungu we. Yavuze ko mu matora azasubirwamo azajya ku ruhande bakaza nabo bashaka bakayakurikirana ukuri kukajya ahagaragara. Hari abasabye ko perezida Museveni nka perezida w'ishyaka NRM akwiye kwiyizira agakurikirana amatora kuko ari umwanya ukomeye ushobora kuba abantu bashaka inyungu kuri buri wese. Abanganiye umwanya bavuze ko inshuti zose za Dr Tanga Odoyi zidakwiye kugira uruhare muri aya matora kuko ngo hazazamo kubera umuhungu we. Amatora mu ishyaka NRM yaranzwe n'uburiganya ndetse hamwe yagiye asubirwamo kubera ubujura bwayaranze. Hari na benshi bafunze kubera ayo manyanga. Mu mahanga mbwire ko Charlie Kirk kumwe mu nshuti za hafi za President Trump n'umuryango we wanamufashije mu bikorwa byo kwiyamamaza yishwe arasiwe muri kaminuza iri muri leta ya Utah aho harimo gutanga ikiganiro. Kirk w'imyaka 31 azwiho kuba imirimo yikomeye mu mahame ya kera yayicaye muri gazebo iri muri Utah Valley University arimo kubwira abantu bagera ku 3,000. Umugore we n'umuryango we nabo bari baraho ariko ntacyo babaye nta n'undi muntu wakomeretse. Mu butumwa bw'amashusho President Trump biboneka ko yarakaye yavuze ko ubuzi umuboro n'umujinya kubera ubu bwicanyi kandi ko kiri igihe cy'umwijima kuri Amerika bikimara kuba abantu babiri bafashwe bakekwaho kurasa Charlie Kirk ariko nyuma y'uko bigaragaye ko nta ruhare bafitemo barekuwe. Abategetsi bakekwa ko yarashwe n'umurashi wari uri mu gisenge cy'inyubako iri hafi y'aho Kirk yari muri iyo kaminuza. Kirk yahise yihutanwa kwa muganga. Nyuma President Trump ubwo niwe watangaje urupfu rwashize amasaha make. Isasu rimwe gusa yarashwe ryamwawurenje mu muhogo n'iryo ryamuhitanye. Abashinzwe umutekano bari guhiga umuntu warashe. Abatetsi bavuze ko ashobora kuba atakiri muri iriya kaminuza. Kugeza ubu ntaramenyekana impamvu Kirk yarashwe. Ubu bwicanyi bwatunguye kandi buvugisha abantu benshi muri Amerika harimo bamwe mu byamamare. Mbere bamaganye imvugo ziheje inguni za Kirk. Arnold Schwarzenegger umukino wa filime w'abavuye muri leta ya California yenetse ku rubuga rwa X ko politiki bayikiriza muri iki gihugu kandi cyica. Yongeyeho ati tugomba kureka guheza inguni niba nta kintu dushobora kumvikanaho tugomba gushaka uko twumvikana ko tutagomba gukemura impaka zacu mu rugomo. Ku myaka 18 yashinze itsinda ritsimbariye ku bya kera yise Turning Point USA. Nyuma yaje kuba umwe mu bantu hafi ba Donald Trump yarushijeho kumenyekana cyane muri politiki muri 2020 mu kwamamaza umukandida wa Republikani ubwo yavugaga mu gikorane rusange cyaho. Yari afite imyaka 26. Icyo gihe yari kuri rinini ry'abanyeshuri ba kaminuza vuga ko irwanira hazaza ha Repubulika yabo. Icyo gihe akomoza kuri politiki zo kwanga bimukira abwiye abaraho umujinya w'urubyiruko asaba abanyamerika gutora Trump aho gutora Joe Biden. Icyo gihe yaravuze ati ndi hano kubaburira ko aya matora ari icyemezo hagati yo gusigasira Amerika nk'uko tuyizi no gukuraho ibintu byose dukunda. Charlie Kirk yarazwi ibitekerezo biheje inguni ku bijyanye n'abimukira, abafite imiterere n'abahitamo njyabitsina bitandukanye n'ibimenyerewe no kurwanya bikomeye politiki z'ishyaka ry'abademokarate. Mbere ubusabe bwashyizwe kuri interinete busaba kuri iriya kaminuza ko Kirk atakwemererwa kuhavugira bwari bwashyigikiwe n'abantu barenga 6,000. Uyu mugabo wavugaga ari kumvwa. Abateguye petition kuri change.org bavuze ko ari umuntu w'umuhezanguni udahuje n'agaciro n'ingengabitekerezo Utah Valley University iranira kuba intangarugero. Abarwanya ko avugira muri kaminuza bavuga ko kumuha umwanya ari ukunyuranye n'amahame yo kubuza imvugo n'ibitekerezo by'ubuhezanguni. Ibinyamakuru muri Amerika bivuga ko Utah Valley University mu kumwemerera yasohoye itangazo rivuga ko ishyigikiye ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, gushungura ubwenge n'ibiganiro byubaka. Mu butumwa bwaciye kuri televiziyo ya Fox News, Guverineri Ron DeSantis wa leta ya Florida yavuze ko arakajwe cyane n'ibyabaye uyu munsi. Ati birumvikana uyu muntu bazamufata. Turifuza ko katurigeno cy'urupfu cyihuse. Sinshaka kubona ibifata iteka n'umunsi. Turashaka ubutabera kuri iki. Muri Amerika hari leta 27 zitanga urwo gupfa ku byaha by'ubugome nk'uko ivuga na DF Penal Information Center. Guverineri wa leta y'Utah ibi byabereye aherutse kwibutsa abanyamakuru ko igihano cy'urupfu gishyirwa mu ngiro muri Utah. Utah rimwe muri leta 5 gusa zikemera gutanga igihano cy'urupfu hakoreshejwe kuraswa urufayi. Naho umugore wo muri Korea y'Epfo yagize umwere nyuma y'uko urukiko rusubiyemo igihano cyari kimaze imyaka y'irwa muri za 40 yari yakatiwe kubera kuri mu gice cy'ururimi rw'umugabo bivuga ko arimo gushaka kumusambanya ku gahato. Choi Man-jae yari afite imyaka 18 ubwo yahamwaga no gukomeretsa cyane umubiri agakatirwa ifungo amezi 10. Uwashatse kumusambanya yari ufite imyaka 21 yakatiwe igihano cyoroheje ugereranyije n'icyo cyo gufungwa amezi 6 nyuma y'igikorwa cyamaze imyaka cyo gushaka kuricyasha ku izina rye. Isubirwamo ry'urubanza ryatangiye muri Nyakanga uyu mwaka mu mujyi wa Busan.
mu majyepfo y'icyo gihugu. Mu iburanisha rya mbere mu rukiko abashinjacyaha bamusabye imbabazi ndetse mu buryo budasanzwe basaba urukiko gutesha agaciro ku guhamwa n'icyaha kwe nyuma yo kugira umwere. Choi yavuze ati sinashoboraga kurekura urubanza ngo rugende gutyo gusa, nashaka kuvuganira abandi bahuye n'ibyambayeho. Choi wari umwangavu icyo gihe yavuze ko byabaye icyo gihe byamukuye kuba ahohotewe bimuhindura urushinjwa. Uyu mugore kuri ufite imyaka 79 yavuze ati abantu bari hafi yanjye bamburiye ko byari kuba ari nko kujugunya amagi ku rutare, ariko sinashoboraga kurekura urubanza ngo rugende gutyo gusa. Yashimye abamushyigikiye ndetse yanenze abari ku butegetsi, yavuze ko bakoresheje n'ububasha bwabo mu guhunyura abanyantege nkeya no gukoresha n'abamategeko. Urubanza rwa Choi rwagiye rwandikwa mu bitabo byigisha amategeko muri Korea y'Epfo nk'urugero nyarwo rw'urukiko rwananiwe kwemera kwirwanaho mu gihe cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Inyandiko z'urukiko zivuga ko amuhoteye yatsikamiriye Choi hasi mu gace runaka ko mu mujyi wa Gimhae wo mu majyepfo ya Korea y'Epfo. Yashoboye kumwigobotora ariko gusa amaze kumuruma akamuca santimetero hafi imwe n'igice y'ururimi rwe. Ibitangazamakuru byo muri Korea y'Epfo byatangaje ko uwo mugabo yakomeje gusaba indishyi kubera icyo gikomere yatewe umunsi umwe yirara mu rugo rwa Choi yitwaje icyuma. Muri kimwe mu byemezo by'urukiko ihohoterwa rishingiye ku gitsina byateje impaka zikomeye cyane muri Korea y'Epfo, uwo mugabo yakatiwe gufungwa amezi 6 mu gihano gisubitswe mu gihe cy'imyaka 2. Bisobanuye ko kitahise yishyurwa mu bikorwa ubwo yahawe imyaka 2 ngo harebwe niba akora ibisubiracyaha kubera kwinjira mu rugo rw'intarushya no kumutera ubwoba. Ntiyigeze na rimwe aregwa kugerageza gufata ku ngufu. Choi niwe wakatiwe igihano gikaze kubera kumukomeretsa cyane ku mubiri. Icyo gihe urukiko rwavuze ko ibikorwa bye byarenze imipaka ikwiriye yo kwirwanaho. Yafunzwe amezi 6 mu gihe hakorwaga iperereza, nuko nyuma yaho akatirwa gufungwa amezi 10 yasubitswe mu gihe cy'imyaka 2 mu mwaka wa 2018 afatiye ku nkubiri ya Me Too cyangwa se nanjye byambaye ugerekeje mu kinyarwanda yo ku rwego rw'isi. Yanabaye muri Korea y'Epfo. Choi yisunze imiryango ikora ubuvugizi nuko mara imyaka hafi birakusanya ibimenyetso, nyuma atanga ikirego asaba ko urubanza rwe rusubirwamo urugendo rwerekeza gukurwaho icyaha rwabayemo ingorane. Inkiko z'ibanze zanze ikirego kizivuga ko nta bimenyetso afite byo kwemeza ko yirwanagaho. Choi yakomeje guhatana avuga ko atashaka kubona abandi bakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina bahura n'ibyo ahuye nabyo. Mu kiganiro yageneye imbere n'ikinyamakuru The Korea Herald yaravuze ati ntibakwiye kwirengera umubabaro bonyine. Amaherezo mu kuboza mu mwaka ushize urukiko rw'ikirenga rwatanze uruhushya ku rubanza rwe rusubirwamo hanze y'urukiko ku wa gatatu. Choi n'abamushyigikiye bari buzuye akanyamuneza bamwenyura, bamwe bafite ibyapa byanditseho ngo Choi Mal-jae yabikoze na Choi Mal-jae yatsinze. Kim Soo-jung umunyamategeko wunganira Choi yavuze ko guhamwa n'icyaha kwari kwarabayeho mbere ku mukiriya we ko ari uguca urubanza nabi kwatewe no kubogama gushingiye ku gitsina no ku kuntu sosiyete ibonamo ibintu. Ati kubera urugamba rudacogora rwa Choi Mal-jae utarigeze rimwe atezuka, wishinjacyaha n'umucamanza uyu munsi babonye umwanya wo gukosorera ikosa. Yongeye ko Choi yateganya gutanga ikirego cyo mu rwego mbonezamubano arega leta ashaka kubona indishyi. Umuryango Korea Women's Hotline umwe mu muryango yashyigikiye Choi muri iki gikorwa cye wemeza ko icyemezo cy'urukiko cyo tukizarura inzira zerekeza ku butabera ku bakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Song Rae umuyobozi w'uwo muryango yavuze ati kuva ubu ibikorwa byo kwirwanaho by'abagore bizumvikana nk'ibyemewe n'amategeko. Niteze ko ibiza bisobanuye ko abagore bake kurushaho bazahura n'umubabaro w'akarengane. Song yabwiye ati nibura ibi bizatanga ubutumwa ku bahohotewe nubwo inzira irimo kunyuramo ubu ngubu ibabaje kandi irimo akarengane. Buragira buti ijwi rye rifite agaciro to buruvuge. Muri Korea y'Epfo hamaze kuba izindi manza nibura 2 z'abagore barumye indimi z'abasambanije ku gahato. Hamwe hari mu mwaka wa 1988 mu mujyi wa Andong, naho handi hari muri 2020 mu mujyi wa Busan. Hombi inkiko zemeye ko ibyo abagore bakoze byari ibikorwa byemewe n'amategeko byo kwirwanaho nuko zanzura zibarengera. Naho muri Nepal urubyiruko rumaze iminsi mu myigaragambyo ikaze muri Nepal rwasabye ko Sushila Kari ku imyaka 23 yigeze kuba perezida w'urukiko rw'ikirenga wa minisitiri w'intebe w'inzibacyuho wasimbuye KP Sharma Oli weguye kuri uwo mwanya ku wa kabiri. Umwanzuro w'igaragambyo wahuriyeho nyuma y'inama yamaze amasaha agera kuri 4 yitabirwa n'abigaragambyo bari hagati ya 300 na 400 nk'uko ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu ryabitangaje. Kariki bashaka ko buri inzibacyuho yabaye perezida w'urukiko rw'ikirenga rwa Nepal. Umugore urukumbi wari ugiye kuri uwo mwanya avugana na CNN, Kariki yavuze ko inshingano za mbere z'inzibacyuho izaba guha icyubahiro abaguye mu myigaragambyo ndetse no kwita ku byifuzo by'abigaragambyo birimo kurandura ruswa. Ibaye nyuma y'umunsi umwe KP Sharma Oli yeguye ku mwanya wa minisitiri w'intebe nyuma y'imyigaragambyo ikaze yabereye muri Himalayan. Mu gihe cy'iminsi 2 y'imyigaragambyo magana y'abigaragambyaga bate ibiro bya minisitiri w'intebe batwika urukiko rw'ikirenga n'ingoro y'inteko ishinga amategeko ndetse banashwambaguza ibyo mu ngo z'abamwe mu bategetsi bakomeye. Minisitiri w'ubuzima n'abantu muri Nepal yatangaje ko abamaze kugwa mu myigaragambyo bageze kuri 30, abarenga 1000 bakaba barakomeretse.